Ya, ia le tua i le nei tu lao le aso fou foi wa saunia i le tua mo tātou o le whanau o le tua o le tātou tama o le tama lofa mo lana whanau ia o le whanau fo e tau o nā lofa i no nātou tama e iai oe iai fo iau e iai tātou umalawa i le nei i tō lao le nei aso lulu le nei ia i New Zealand nei ia manisio i tū o le lalolangi ia vi ia le li ia whaafitai fo i le tua ia leo to e maua le tātou o vanoa i lunga le ala leo tātou porkalame masani ia 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 ia i leo auli ia vi ia le tua o le fu tātou wheiloa i manu ia i whaamanuianga o le tātou atua tātou tamare lei ia mese foi ia rona lofa manona ngale nei ia i roto soifua ia maso mātou wola ia vi ia le li ta lofa atu mau falofa atu porkalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu tātou porkalame nona lima sifuru ma le lua lea ua tātou iai i le nei tausanga vi ia le atua ia ua tātou tu vai mai foi le nei masina o le masina rona malu nei o nei tausanga masina o kuso vi ia ile tua salo ia po le aso fitu le nei ia vi ia ile li tai o le numero valu tu spa ia o le numero o le amatanga o me fou na tan tonu ia o sa ia fo ile tua ia ni me fou mo lo so i fo ma tato wola ia e vi ia ile li ia ai lofa mfataro fatu le porkalame le nei vaenga o le aua uli i New Zealand nei ma lor se fo maua ma lo foi le langi mamai le pa ia ma le mamalo se tātou tunu peleo Samoa so se Samoa lava ia o fa penao na e mapapa ao ia i tafa e 𝚘𝚜𝚑𝚝𝚝 i tu e whao le lalonangi e me se foi o se tātou tunu pele i Samoa e le ngata i Samoa i sifo Samoa i sae ia maso o se atunu o iai se tangata Samoa wo o fo iai ia le malosi o le tātou whaasaralaunga o le tātou ala leo o le Global Kingdom TV ia sunga i le whaatonu sunga i le whaafengainga sunga ia Pastor Mike ma le whanitua ia Sarah ma le nofo alo ia meso o le tātou ala leo na ngata fui leo lau whainga ruenga te mai ia le atinu o ia manisi fo au na le atua ia o lango sua wa tātou ngā luenga ia vi ia le li ta lofa mau folofa atu le fivefold ministry i le valawina e 5 o mea lofa tangata le atua i te tono o le ngā luenga le atua awa le malo o le li ta lofa atu sunga i apostolo perfecta o whai evangalia ia mese foi sunga i whaafengainga o leo ma moe whai whiau ia ele ngata i lea o whai a onga tu spa ia Fatalofa fo i ala leo te tasi, fatalofa lava i le ngata i paanga masani al porkalame, ia mese fo i o le Global Kingdom TV, ia le ngata i lea fatalofa fo i nisi o le tātou maola, Christian Network, ia pēr whai o mai moa masira mai a mese fo i se taimi, ia o falofa fatalofa atu pa ia mani malu a inga, ia uo me masani o au na le tua o matua wha le nganga o uso au na talofa lava fa talofa foi i sia macho e kale sia le li o le file mu le Prince of Peace AOG ia le sai mangele ia leo si fi taimini nei takanini i Great South Road takanini 349 Great South Road takanini Auckland ia leo wa ia le macho lotu di taimini nei le Prince of Peace AOG fa talofa tuai ia i tamam tina matua mi se foi o la ufainga luenga ia mafutanga tama tina lau taravou ia mese o whanau whatalo whatu marorsa ili neiva yaso o tatu ia sa ilinga ni tatu ana pongi ma tatu talo ia vi ia le li te sa ili a oe mai maua te bala watu matali mai o ia te tuitu ia tu matatala mai ia na whaitu toa mo oe te ole atu ia mafua ina mai fui o tala rea Yesu ia ai o le nei fiafi ia po le nei fu ia o auli ia o le tatu porkalame na o le Faugagana o le Malo Isaraelu ai ele i whaitawina tu spa ia mo whaasoa atu i se vaenga fo i o tu spa ia me se fo i o se whiau atu e le tua
le anganga o le atua le ulote whaasoa tuai mo le tātou paanga masani mo le tātou wala leo ia mese fo i o le whaalinga ia na tu ina mai e le atua i lana au auna ia mese o le porokalame ia o le au saunia se tātou tatalo ia o na tātou tala noa i la ia i le upu a le li. Mātou whaafitai le atua ia te oe i le nei lava i tū lao le nei aso o mātou wheiloa i fo i le ia mau tangata o au na mawhaletua ta māma tina o uso matua whaafine o whanau le loa loa se o mātou atunu o Samoa le ie so se tū o le nei lalolangi whapena o na e mapapa awai ma lala ai o tangata e me se lava o tangata o au na oe le atua ia vi ia oe whaavamau whaafitai tele le nei avanoa le ia o e saunia mai se foi o peau ngaru le ea i le porokalame le Global Kingdom TV channel ia mātou te vi ia oe whaavavau e mai se o le porokalame masani a 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚡 o le Faugagana o le Malo Isaraelu tutu la au mai me fe au na e avena e lo Malo mo i mātou talo le ia ia mata e lau fio o ngā tutonu oe si whaai o e lo mana whaamanuia mai lau fio la upu umana iei le whaunga umana tu sia le whaunga mane mana ia o mafoina tu ina mai le pule mane mana mātou te a o malaunga ma whaasoa ai ia matufa ai lau upu whaamanuia mai lau whaunga ngang pa ia whau umai i le tangata o le mea whainga luenga whau i le ala leo ia alu ma le saunga le mu ma le fi le mu lau upu e meise le ia whau u le whaalongolongo au tangata ma le mai moa mai i ni mwhaile li i ona mātou maua se whiau se mea o ngā mo i mātou mo le mātou wola au na ia te oe ia whaamanuia lau nua Isaraelu le mātou matua whaamanuia Samoa ma le nei atunu mātou nu uma le nalonangi o iai o mātou a inga wō mai masani ia ngare leila o fio whaamanuia lau fio i le nei fiafi lo mātou wali whaafitai tele lau upu amene ma amene. Ia o le upu na le tua le tātou whasoa ai no whasolo pera le tātou tusi le whengai tuai o na o le tātou porokalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu mantua o le Malo Isaraelu pera le tele la manga ufai atu le tele o taimi le tātou wala leo ma le ao au ina le fionga pa ia le tua i tono le angtusi pa ia mase macho e ka le sia foi o le whengai tuai lava ia mai le tusi a le kenese tusi ke nese tau le tusi ale me malaki o le whenga tuai lava ia pe o le whiau na ave ia Isaraelu pe o le mea fuangana nea leo na o tau mawhai tau oto lai titi mai ia le tala le whenga tuai ma wha solo mai le tātou porokalame o le Faugagana o le Malo leo Isaraelu na le tau turi mata ia le tau wha au tusi o le whenga tuai ia ona tātou wōre tusi le whenga fōu tātou malama le nei o le ale mafua anga o i tātou i le lanolangi o le ale mafua anga o le whaalinga na tuele na au na ia Pastor Mike mo o lango ina fo ia mo usaporinga ia o le vision ia manisi fo ia mese fa aptolo na utala noa i le mata upu wa tofa ina wa mai ngang pa ia i le sunga i whaatonu ia mese ia nga ia isi au nanga ia ma o fo man tina o le mo se vanoa ia ono nisi fo tuangia ia le ma alofia tau le ainga ia au ma au nanga le na tatou malama i le whenga tuai tatou malama i le upo le atua tatou malama i le finangalo le atua tatou malama le atua manana whaasoa mai ia meso na fuanga poto ona tātou loa la ia o le tātou mafuaanga. If we know and understand God and God's will and God's purpose and God's word, and we will understand our own purpose. And we know our calling and we understand our calling. Ai tātou malama no i whenga tuai sa moa man sila mai moa mai. Ona tātou lolo la ia ele whatau waale nu o Isaraelu. Ele whatau waale nu o Isaraelu pe ngofai atu. From the book of Genesis to the book of Malachi.
It's all about Israel. And you ask me a question, and I always quote this and always say this. So why that pastor, why that man always talk about Israel? Why he's talking about the Old Testament? Because de aise whenga tuwai e le malama tatou i le se whenga fou. Na an mena tatou woi lo le whenga fou. Ne a tatou no nofo i lalo i tatou tangata e mafau fau tonu e mai e le atua. Mea ta mai ma le poto tatou te lo ai mea. There must be an Old Testament. There must be an Old Covenant. There must be something before. Something came out first. Ka ko ngofo le lano na femertala le poto so mona o le uta le poto e fetala e fu e luma fu tua e nofo i lano tanga ta poto ma mafau fau ma tuulo na loto i le tua. In fact, o le si wa engana na meta or pastoral or leadership in ministry, we have to have and we must have a quiet time. And then we sit down and we don't think of anything else, but we commit ourselves and we meditate. Mengang fai mai fai salamo iran salamo mua lava fai mai o ten ma fau I la upu I le ao atoa ma le po. I meditate on your word day and night and day. O le mafu angala na o tala e li fetawina la upo le tua tato tu se fai taunga o ilunga o le lua le nofo inga tupu mta upo e lua fai moe o fai poiono e poiono le mene ua te sau ni te fa soia to ele nei ya uli po nei fo ya fiafi o le ale winga o le fale o le ale mafu anga o le fale le ale fa moe o le fale. What is the reason for the house? Or what is the purpose of the house? Le ale fa moe o le fale. O le fale lea o le fale o le atua. O le malu o le atua. So what is the purpose of the temple of God? What is the use? What is the reason? Why is the temple of God is being built? Same ngalinga or has been built. Same walinga fau le fale. Then me walinga fau le manu o le atua. Nga le mafua anga o le fale. Pai te tauanga ise mafua anga o le fale. Le susida nga le la tato tilo yei so o tato por kalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu. Lua no foi ngā tupu e matau pe lua fe mo e fe po ono le au fe tawina. Ua manatu Solomona e fai se fale mo le suafa le lii ma se fale mo lona malo. O le fai tawina le Solomona o tang ngata e fitu se fulu afe e ave avenga ma ngata e valu se fulu afe e talai maa I maunga ma e pule ia te ila tau e tolu afe ma le ono se lau. Wa ave foi le fe au Solomona ia hiramo le tupo turo wa fa pe atu. E peione e fai ia ta vita lo tama mai au mai ia te ia o a rasi e fai ai lona fale e nofo ai. Ie fa peona e fai ia te au. Fa uta o te faia se fale mo le suafo le li ilo watua. E fa pa ia ina mo ia. E fa mu ai o iona luma o mea manongi le lei. Mane a reto fo i e laulawina I luma e le au noa. Ma taulanga mu I le tai ao mane a fiafi ma sapati. Ma masina fa to ava aia ma tau sabinga I le alii lo matu watua. O le tula fono le neia Isaraelu e whaavavau. O le fale o te whaia e te le lava. A waa siri no matu watua I atua uma. A o ai ea se na te mawhaia o na whai o se fale mo ia. A waa o le langi, ma le langi o langi e le ofi ai o ia. O ai fo ia nei o te whaia se fale mo ia. Tau lava o se fale mu ai mea manongi I ona luma. Kamanuia le atua e wala le whaitawina o na nga fionga pa ia. Ma ia yate ia pero na vi inga nei maso uma o I le whaavavau lava amene. Whaaftai wha malo ia te oe lea e te
whapena ona awai mai lunga o le tātou porkalame ma le tātou ala leo, whaatalofa whaapitoa atu ia te oe i le nei o uli malo lava le whaamalosi whaamanuia tele le atua i lau mai moanga ia malau wasi singa. Whaapei lava lau wasi singa malau mai moanga i le nei o uli whaapei o le alu o le tangata o mose alu e leo ma moe o le tamao lana wā tau ina ngoi a ye tiro i latu lunga lana na leo nga ai watu ia ai mumu tiro atu e mumu le na au ia ai lau ola mai le na au ai mu mai le afi ai tau tala mai le tua e feta lai mai le tua whapena fo la oe le ngata le nei taimi le te mai mua mai au seisi o le a mai mua i se taimi o i luma o le whapena se la ngona e amata i nai le fe awa le atua i le nei afiafi po le nei tū la ia awa e asiasi mai le porkalame mai asiasi mai lunga le ala leo ia i le nei i tū la o le aso ia whaila wasia singa masia singa e avea ma mea e fetalai atu ai le atua ia te oe whaonga o le atua e fetalai atu ai le atua ia te oe o oe le te mai mua mai pe te mai mua fo i pe ese taimi o i luma o watu le upo le atua te langona ese alo o leo ese malesiu fufonga o le atua ese malesiu fufonga o nganga pa ia e momoni atu ia te oe se fe au maybe e tutusa ma le fe au leo le au tala noa atu ai maybe e ese mea o le a whaamanuia atu ai le atua ai mafua mai lau asi singa i lunga o tātou ala leo e mafua mai lo kango share le tātou porkalame i stangata whaamanguia inga i stangata ngā siasi ngere kiliki lo a vaila i e whetala i atu le atua i atu oe. God will speak to you, God will communicate, and God will tell you something, God will let you know iai le mea le manga o le atua e whailoa atu i atu oe, but God will speak directly to you in your heart, in your spirit. Whamaila le i o le mele te fia whaasoa iai i le nei ngawa uli tusa mana tātou porkalame mana tātou taimi. Lea le mafua anga o le whale. What is the reason of the house? Or what is the reason? That house, as I said in the beginning, or the temple. Lea le mafua anga o le whale lea. Mana tua le whale lea lea ke pese ia. Whale lea nga manga o ta vita e whaise whale mo le tua. Langa le whale lea nengo mai ma le nu o Isaraelu o ese mai ma le nu o Aikupito e o mai. Wa le tala ngā mose nengo whaia whalao. Nga o tono le tana noa ngā mose mwhalao ma ne se iai mala e se fulu. Ai mani tala le tangata o le tai longa o le perfecta ma le tangata o le atua o le tangata o mose. Mai tu mai le nu se mato wo tapua i le vao se mato wo tapua no mai le nu o mai mare o mai i le mongo siona I'm sorry le mongo sinai man ko le mongo sinai e tolu ngai ngo le mongo sinai o le mongo ho repa po le mongo ne tua mongo no sinai le nga faadi fu le tu la tala le ngo fa ya tua ya mose mata ai fa pena ta upu o mai le ngā e mai le tua ia saulunga ngi ku ila ro ngā mu saulunga ngi tu se le soto fa ura tu se le soto fa unga la tu se le soto ia wo umma kala ngoa le tua fitalai le tua wa manko le tua fitalai talai le tua ya mose fa ua le tu se le soto e mai le faingo le falta fa manko le faingo le falta fa inga le fale fesita le tapaneko Tapaneko e called the tabernacle of Moses, or the falta fa'io, por the fale fisita. Ai mantua la, ale nga sauta vita va ese atu falta fa'i lunga le mongo sai lo. Na saula yo ta vita ma vatu yo Jerusalem, nga manga ola ta vita o ko fese fale ia ta po inga fese fale. Ne nga manga o ta vita pe ngo fa yatu ai. Ai fa mai le tua ele ai ele te le fai le fale fai Solomon le fale ta pena lo le ta vita le wo mai in ta upule fale nga do te tama fai fa matala to le ale mafu anga le fale o le mafu anga la le fale le la tatu tala no ai e wingo le upu le tua fa meno la ia tatu boy tatu fai upu e ono fa tala le bu ai ma tala tu ai
tili di tatou mta upu o le mafuaaga o le fale ua manatu Solomona e faise fale mo le suafa o le alii ua manatu Solomona e faise fale mo le suafa o le alii David or Solomon decided or determined Solomon decided to build a temple to honor the name of the Lord. To honor the name of the Lord. O le mafuaaga mua la o le fale lenga manga o Solomona. E fai le fale mo le suafa o le alii. To build a house to honor the name of the Lord. Ane sau fai upu e lua. Fai mai fai upu e lua. Ona fai tauina ne Solomona o tangata e fitus fulo afe e ave avenga ma tangata e valus fulo afe e talai maa I maunga ma e pule ia te ilato e tolu o afe ma le ono se lau. Nea lau ma fau Solomona e fai se fale. Fai se le fale mo le suafa o le alii, pa ia ina mo le suafa o le alii. Wa ma fau la ele ngata nga ma fau Solomona. E fai se fale. Sau fai upu e lua, wa ngā ioi Solomona, ele ngata nga ma fau, ele I whapea ngata I ngā. But he decided, not only he decided, but also in verse 2, he acted straight away. So ile fai upu e lua. And he enlisted a force of 70,000 laborers, 80,000 men to quarry stone in the hill country, and 3,600 foreign men. Ele ngata nga mafau Solomona sa moa marsila mai moa mai. Na mafau Solomona, na failo na fale moleli. Ta awai swafa o le li, whapa I nai swafa o le li. Ngai yoi lo Solomona I le vaenga no na lua, I whai upo e lua, mo ia tō fia fitus fulu afe, ia tangata e mawhai o na ngā lulue. E whai mai fitus fulu afe o e ave avenga, o e tampwhai ave avenga, valus fulu afe tangata e mawhainga o I lunga o maunga e au mai maa, talai mai maa. Ne ua fai e masingi le kaimingei. Yo eli mai maa o isi, eli mai parapara me wapenga me fai ia fale I taimingei. Ma le tolu afe ono se lau o tangata e wa aia, forming. Mo kaka forming. Tangata e wa aia tangata whai ngā ruenga. Fai mei nara fai upo e tolu. Wa ave fo I le whiau Solomona ia hi ramo le tupo tūro o whape atu. E pei ona e whaia ia tā vita lo ta maa, ma e au mai ai ia te io a rasi e whaia I lona whale e nofo ai, ia e wha pea ona whai ia te au. Ape rona ia nawa I wanga I oi le mawhau Solomona. Le ngata mawhau Solomona e whau le whale. A lawa wha anga I oi wa watu le ne talaanga wa watu le tusi wa watu ia le tala e fili tangata e whai ngamo a venga e fili tangata e o e au mai maa e whai le fale ma tangata e wa aia tangata whai ngā venga ma watu lo ma le whiau le tupu lea o le tupu o tūro. Hallelujah. Ne tangata lea ingo ia hiramo le wo ma mai a tā vita. E ngofo I lunga le pitonu ulunga I lunga I me ia le panona le temingei sa pulea ma avea ma kolone yaso ia le Malo Roma. Taimi o mawa e le Malo Roma e tusa ma le whaalinga na ave le tangata o Isaraelu. Le tupua voile le taimi o le Malo Roma. Taimi nga pulea I Malo Roma ia Malo umona langi. Ngana I lunga I ngā menga ka ue na le panona. Ya o ngari mai le arasi mo tavita nga mai tupu lea fai le fale o tavita le na o toi mana o toi Solomona e mai se fai le fale o le tua ma le fale o tupu lea Solomona
le taimi lea na le ngai o ia le tupo Solomona o le mena le te na e whailo ia te oe le tatou porokalame le ainga pele o le tatou ainga i le Global Kingdom TV a me se foi ia o le ali o le file mu ma le tatou atu nu o Samoa o le maangai ai o le mea lea o te fia taranoa atua ia ele i o le au o le tatou savali po le whiau le i le neia fiafi o le ale mafua anga o le fale a lea ua ngai oi mai mana tua o le ua ngai oi le tangata o Solomona e mafua mai e le ngata i le ngai o inganga wa ai e lon tama ma ta pena e lon tama o ta vita a le ngata i lea o le tala le atua mawhai a le mangai ai o le mea lea o te whamanatu ia te oe a tonu e ngā mo ta tau le mea lea lau tala noa tuai mangai ai o le tapenanga Solomona lava ia o le tapenanga Solomona e se tapenanga lon tama e se tapenanga tangata e se tapenanga le Malo ma mea umalava a le manai o le tapenanga Solomona ne no whamalo se tu e vaso tatu nei whai mai na tapena lava Solomona taulanga i le tua whaamu taulanga i le tua o povi ia ma moe ma watu le taulanga i le tua ma wala a watu i le tua ma tapua i atu i le tua ai whaali mai i le tua ma whai mai i le tua le ane mea i te mana o mantua na no whamalo se tu e vaso tatu nei te talo Solomona ma whai le tua o le tapenanga la o le whale lea o le tapenanga la ta vitan tapena i mea o le tino a le tapenanga Solomona na tapena whaaleanga te whafonga le tapenanga ta vitan tapena i mea o le tino paftaia ta vita sa tapena i ta vita mea o le tino o ngono na tali i whapengani ma whau o le tamama le tina whapengani ma whau o le mea o le matua e tapena pena mea ia umatu la ua ia umatu ia matua ai le whalolo whanau whaftai tōre pūrom whaftai atu i matua uma Samoa e maisio e kalesia ma le tatou wala leo ma paanga masani whamalo lava whaftai atu o e tamā no lava papale ma no lava ono sai whamalo whaftai atu o e tina no ono sai ma no tapena pena ma whamalo le tausini o whamalo le tauwivi ma lo le finau me le lei ono le o tātou le taia le ala o tātou le whamua atu ai muri atu ma vava atu tātou whanau whamalo le ngā rurue whamalo le whai ngā ruenga whamalo alofa a tapenanga na tangata o tāvita a tapenanga Solomona pe ongo whentua le vasa te atu nei le whaungangana o le Malo Isaraelu e tapena whaaleanganga ave le vi inga ave le tapua inga ave taulanga ma ave le tatalo ma whaiatu i le atua ma talano atu i le atua e teo wapea mai kana mo whika i le atua a leke talano atu le taimi o Solomona nana leo wa le tapenanga Solomona na tapena na tua na lenga tadi mai le atua fo ai mai le poto ma le ata mai tamau a inga le mamalu ma le oa ma mea umalava a le ana wa matanga i oiri ia Solomona e winga o le i le whina ngalo le atua o le mena leo te fia whaamalosi e te oe i le neia fia o le ale mafua anga o le whale ale mafua anga o le whale lau whaitaua le whaiupoe wha whaiupoe wha e whapea whaauta o te whaia se whale mo le suafa o le ali i lo atua e whaapa ia ina mo ia e whaamu ai i ona luma o mea manongi le lei ma le a reto fo i e laulauina i luma e le au noa ma taulanga mu i le tae ao ma ne afiafi ma sa pati ma masina whaatoawa aia ma tausa minga i le ali i lo mātou matua o le tūla fono le nei a Isaraelu e whaamamau whaunga ngana o le Malo Isaraelu le a le mafua anga o le whale me mua neu whaamauti noa me le whaiupoe wha le na tau ata mai o le whaiupo mua le tala Solomona na whai e whai se whale mo le suafa o le ali to build a house to honor the name of the Lord to honor the name of the Lord koe whamaungia mai i le whaiupoe wha
Whaauta o te whaia se whale mo le suafa o le li ilo watua. E whaapa ia ina mo ia. Whaapa ia ina mo ia. Nau tau whaiwhai tau atu le whaapalangi ne mo nisi. Sosoani fo i mo nisi le tau le mamlama li whaasa mo au. Verse 4. I am about to build a temple to honor the name of the Lord my God. I'm going to build the altar or the temple to honor the name of the Lord my God. O le memo mua la I le fale sa mua ma le whaafonga ma le sila mai mua mai. O le memo mua I le fale. O le fale whaapa ia ina mo le ali. Fale whaapa ia ina mo le ali. Whaapa ia ina mo le suafa o le ali. To honor the name of the Lord my God. Ke mwhainwhak tula tala lea. Ai te ua e hita I pe fau ia te oe. Mwhaingo tango tau whamamlama le titi atu. O le fale. E le whaapa ia ina I le atua le fale. E le pa ia le fale o ngō le atua. E pa ia le fale o no le tangata. Papea au ia ui ka whewhe. O le ana le koe ngā mea ne o whai mai. Whai mai. O te whaia se whale mo le suafa o le atua. Ma whaapa ia ina mo le atua. Ma whaapa ia ina mo le suafa o le atua. O le whale la e ta ati ai tini whale na o le whale. Pe a le ai oe le ai au. Pe a le ai tātou. E si kau malama le titi atu le vaenga lea I ke ua ika mai sisi a ki au. Ika mai kako por kalame mai kako wala leo. Fato a pa ia le fale pa au atu tangata pa ia I le fale. Ao ese foi tangata pa ia I le fale. Wale haise pa ia I le fale. Nanga a watu tangata pa ia I le fale. O ngā fio mai leo le atua e wale luna nganga pa ia. E whaapa ia ina la e le atua, e le whaapa ia ina e le atua le fale. Ai whaapa ia ina e le atua le ano fale. E whaapa ia ina e le atua tangata. Me ngan whai mai e tala le atua. O ke le fia ngofo se fale whai e lima. It's talking about this building, this house. Wall, windows, frames, apa, si ma, whaavae, fale, fale. Nā ngai ar fale. Nā ngai ar fale a kuku ar fale. Ai le inga hake kon fale. E le sau le atua e ngofo I kongon fale. E sau le atua e ngofo I kongon tangata. Whakua a whaapa ia inga ar fale. Pe a laku oe e fale. Pe a sau au fale. Mea ngā renga whai ei. Tana Solomona. Fia whaia se fale mo le atua. E whaapa ia ina I le suafo le atua. Whaia le whaaparangi. I'm about to build a house to honor the name of the Lord my God. Who is honoring the name of the Lord? It's people. It's Solomon and Israel. Ola koe whaapa ia inga. Ola koe pa ia ai le fale. O le mafua anga le fale. Bengo whai aku. Po le are keke leo whare sa. Po le are maanga ngai o whare sa. E condition whare sa. A le alua o il whare sa. Ma le alua o whare sa. E le pa ia whare sa. Mea ngā whaku. Ai le sau fwoi la le atua e ngofo I kongo le fale ngā. E le sau fwoi le atua e whaapa ia le fale. Se ilonga e wakur wha ngau le atua. Se ilonga e laku le akali I ma le fine o le atua. Whakua apa ia le fale. O le mafua anga mua mona le fale. E whaapa ia ina I tātou. O le pa ia lao tātou. Ma le pa ia o le atua e a whia I kongo le fale. Pe a waku ka kou whaapa ia inga le fale. Ele o le fale la le mea tāua. Ai tāua o e tāua au. O le mafua anga langa le fale. The purpose of the house or the reason of the house is for us to come together, to fellowship together,
to worship together, to cry together, to laugh together, to have joy of the Lord together, to sing out loud together, and to hear from God together. Mafuka iris kirsiamo, iris kirsiamo. Mafuka iris kangaka Isaraelu, iris kaka Isaraelu. Manako mafuka ilo maleatua. Mafuka ilo maleatua. Ki lese krimi, ki lese kala, if you fight, ye de vaenga den mua. If apa ye in no fale. Papa ye in no fale. Papa ye in na mo swafa leatua. South Papa Nania, for me, I will build that house to honor the name of the Lord. To honor the name of the Lord. When we enter the temple, when we go there, and we will worship God, we will do sacrifice. Nena ukang famakala kuisi mafu angol fale, mako wolo yo, wapa iya le fale, wapa iya umame ongo waku wako mako loko ile tua, mafio maidole tua longa mamadu ngofo kongol fale. Baba ida ile na kakule kiki kulo kalanga kome ilongo tato temi. Anga fai maika ko maka ko kari kongo le tua fa pa ia inga le fale, o le tua pa ia ile fale. Mak ngufa pengi ana ku fale. Nanga le tua pa ia. God is the holy God. Bang on. No more. Nothing go forward, nothing going back. Nothing going anywhere. God, you are the holy God. This house is a holy house. No one can destroy it. No one can do anything to this house because this is the holy house. We have no more temple in Jerusalem. No more temple. Samoa, ko yeingi, yongi foi mesia ko ngam fayang au Samoa. Por are kuon ma ngai fale. Wow, beautiful house of God. Kele kupengan wai ma ngai fale, le fale. Ai au mai yare ngu e vai se fale. Ko umai la le fale. Sifi. Le fia vai se fale. It's not a holy house anymore. Mea ngā o le koe. I le wha pa ia ina, i le pa ia le fale, ai pa ia le fale o ngā tangata. Mea longa lua, vaenga longa lua o le mafua anga o le fale, whai poe wha, lawa ngā kau ke iai. Whai mai e wha pa ia ina mo ia, e wha amu ai o na luma o mea manongi lelei. E wha amu ai o na luma mea manongi lelei. It's not talking about a house. It's talking about people coming to the house. E rau kara ngoa i whale. Nā kara ngoa kaka rea na anu mera whako. Nā ala a waktu tangata i le whale. E wako ea. Wako e wha amuai i o na luma mea manongi lelei. Mea manongi lelei. Me whai poe wha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord my God, it will be a place set apart to burn fragments, incense before him. It will be a place set apart to burn fragrance, incense before him. E whaamuai mea manongi lelei. E whaamuai i luma o le whale. Mafuanga o le mafuanga nona lua la le whale. E whaamuai mea manongi lelei. Le ngu leo lea tua Isaraelu. A o i le whale lea o mea lelei o mea manongi lelei. Manongi lelei e o ave i luma le whale lea. Ko mai a ka ko ngor ka ko kai mua wame. A ka ko wo i le whale ka ki o ma ave iei mea lelei. Mea lelei. Mea lelei. Whai whale lei rau. Alu i luma o le whale, na walu i le whale. Whai le mea lelei, e le o le ke le, e le o le makaukia. A o le mea lelei, o le mea lelei a oe. Whai e lo whai mea lelei. Ave e lau taulanga wha mua i mea manongi. Le mea manongi lelei. Le mea manongi lelei, o le loto mama, o le loto mawalalo, o le loto alofa, o le loto wha maoni, o le mata alofa, o le anga lelei. O fua lelei ngā o le tangata wha le nganga.
o le si mea o le whaiupu lava ngai wha. Ma le a reto fo i e lau wina i luma i le au noa. Le si mea whai le whale, mafua anga le whale, e lau e le a reto. Lau e le a reto e le au noa. Nga le mea ngai e ninga whai ia, wha manatunga, o isi e ka le sia e whai ia sa te tasi, o isi e ka le sia, whai tai tasi le amatanga le masina, sa mua pe o mātou. Nga amata lotu o whai ia sa uma, ia leo fo usui ni tausanga ua, whai masina mua, a sa mua o masina. E lau ai le a reto, lau le a reto, nonga winga e wha manatu ai le li, wha manatu ai le a reto le ola, wha manatu ai ke riso Yesu, wha manatu ai langa kalanga Yesu mawhai. Waso uma tau te ai ni a reto ma kou whaingu a ringi hipu. Waso uma kou ke whai ai ni wha manatunga. Ma kou whai ai ne lauda wina le a reto. Ia o tau whai ale nei mea ma wha manatunga ia tia. Ia so uma kou ke ai ma whaingu ai. Nanga winga la o lisi ma fuanga nga o le whale. O le whale lau ai le a reto. Lau e le a reto e lea unoa. Ma taulanga mu i le tae ao ma le afiafi le aso sapati. Le taulanga mu i le tae ao ma le afiafi o le aso sapati. O le tae ao ma le afiafi. Ia o le lama e whai e isi e ka le sia. O le sauninga tae ao ma le sauninga le afiafi. O isi e ka le sia. Wa kasi ar sauninga i aso sa. Nga le sauninga le kai ao ma lolo. Sauninga le auri pe o mākou ma lolo. O isi kwa whai kwa mose ava ngoi le afiafi ma lolo. A le fe mai i le winga ngā whale. Ia ke roa le tele o tunu e mese asio kako a kungu i Samoa. Nā la vas whai le sauninga tae ao ma le sauninga le afiafi. Kako sa paki ra so valu. Sa paki ale o wasfiko le so tonai. Sa paki a kako le so valu. Nanga e le kasi sa paki kuspaia. Ke le sa paki. Sa paki o le aso, o le sa paki o le malolonga, o le sa paki o le festival, o le whamanatu, o le aso whamanatu. O le sa paki o le malolo, o le mafofo, le tangata ia, ia kako idoa le winga lo sa pati. Ma me whai e taulanga mu, le tae ao, ma le afiafi o le sa pati, ma masina whatoa avaia. Ma tausa minga i le li i lo mātou batua, o le tūla fono le nei a Isaraelu e whaavavau. Whaavavau. Au le mafuanga ngā o le whale. Ma lesi mafuanga muli lea wha mai ma aso wha manatu, aso wha pitoa. Ai wha mai la ia o aso wha pitoa mo lea li i lo mātou batua. And festivals. And at the other appointed festivals of the Lord our God, committed festivals of our Lord our God. O aso wha manatu la Isaraelu sa moa mansina mai moa mai. Ele whaia Isaraelu o ngō le aso. Ele whaia Isaraelu o ngō le mena tupu. Ele whaia Isaraelu o ngō le tangata. Ai whaia Isaraelu e wha manatu ai le atua. Alei, to celebrate the festivals of our Lord, of the Lord our God. E wha manatu ai le alofo le atua. E wha manatu ai le whaiva venga o le atua. E wha manatu ai le anga le lei o le atua. E wha manatu ai le taitainga le atua. E wha manatu ai polo misi ma va venga whea ngainga le atua. E wha manatu ai mea le lei na whaia le atua. E wha manatu to remind the people of Israel about their God, their Lord, their God. E wha manatu ai le atua. Na winga la ngā o me whaia Isaraelu. Winga ngā o le mafua anga ngā o le whale. Nera o whaita ure whaiu poe lima ma le whaiu poe ono. E wha o mai tato porkalame le nei aso. Wha meno le whaiu poe lima. O le whale o te whaia e te le lava a wā e sili lo mātu batua i atua uma. A wā o ai ea se na te mawhaia o na whai se whale mo ia. A wā o le langi ma le langi o langi e le ofi ai o ia.
O ai fo ia unei o te whaia se whare mo ia. Tau lava o se whale e mu ai mea manongi I ona luma. O le si mafua angai o le whale. Whai mai o le whale e nofo I le atua sirisiri. O le whale rea whai mai whai upure e lima. Whai mai o le atua e sili. O le whale o te whaia te le lava a wā e sili lo mātou batua I atua uma. O le whale e whaai loa ai le atua, o le whale e whio ai le atua, o le whale e whaapaia mo le atua, a wā whai mai tangata o Solomona. O le whale le o le mātou batua, nanga o le mātou batua e sili atua uma. Le atua sili pe o whai atu. Ta meno nei o le whai boi ono, wha uma I tātou, Porokalame ma tātou, wha malosi le nei o fiafi. O ai ese na te mawhaia o na whaia se whale mo ia. A wā o le langi ma le langi o langi e le ofi ai o ia. O ai fo iau nei o te whaia se whale mo ia. Tau lava o se whale e mu ai mea manongi I ona luma. I ona luma. O le whale, whai mai e le ofi ai le atua. Nanga o le langi ma le langi o langi. E le ofi ai a le atua. O le whale tau na mu wai mea manongi. Tau na mu wai mea manongi I luma o le atua. I luma o le atua. O le whale la, o le whale pengo whai atua, o le whale ngā ngā whapa ia inga ma le swafa o le atua. O le whale ave iai mea manongi le lei. O le whale whai iai tau langa I le atua. O le whale e mu wai mea manongi. O le whale whaapa iaina mo le suafa o le atua. O le whale whaamanatu ai le atua. O le whale lea e whaapēnao na whaailoa ai le atua siri. Ma le whale lea e whai mai le e whai upo e ono. Whai mai o le whale mo le atua. Le whale whaamanatu ai a Isaraelu. Le atua o Isaraelu. Le atua lea o le atua matautia. O le atua o whiofongia, o le mea tau o ngā whaailoa ai le atua. Nā le mafua anga o le whale. O le whale e mafuta I tangata ma le atua matautia, o le atua siri esi. Le atua e whapēnau nā lofa I ata oe, e alofa I ata au, o le atua e whaamalolo oe, o le atua e whaamatala mea lililo ma mea whapēnao na nātia I ata oe. O le atua e whapēnao na whetalai atu I ata oe, whetalai mai ata au. O le atua e whia mafuta ma oe mao. O le atua e whia savavali ma tātou. E whaamanatu ai, pia ngau whai atu e le whaamanatua e le nuu lea, se isi lava mea e whaamanatu mea lava ona o le atua. Ona o le atua. Whai foi le whale ona o le atua. Whai le whale whapa ia ina le whale whaamu mea manongi le lei le whale, whai tau langa I le whale, lau ai le a reto le ola I tono le whale, whai mea lava ma le mawhau o le Isaraelu, o le whale le wa fio ma ia I le atua. E uina whai mai o le langi o langi, e le ofi a le atua I se mea. A fio mai le atua I tono le whale lea, o na pa ia lea, o le whale ma pa ia atu ai tangata, e o I te tono le whale. Whamalosi mo e, auane I umalo walu le whale. Whale o le ali, whale o whauwha pitoa mo le ali. A oe lava o le whale pito sili o na tāua I le atua. O le tatou whale lea, o le tino lea, o le malu o le anganga, o le malu o le atua. E fia fio I le atua I le tino lea. Fia fio I le atua I le tino oe. Fia fio I le atua I le tino keriso. Le kālesia pe ao mai whaatasi le kālesia. Whamanuia te le atu le atua I ata oe, manau sila mai moa, manau whaafonga mai le Porokalame. Tatou Porokalame na o le ane mafu anga le whale. Alu ma ave le upua le atua. Whaapa ia ina I le suafa o le atua. Whai ai mea le lei mo le atua. Mana tua I le alofa, lau sa saa mai o le atua. I ata oe mao. Ma whai e o tatou taulanga, mata mo fie I lumo le li ia. Tatou loto e ofo ina ato, tatou mea alofa e ofo ina ato.
tātou taleni o mea umalava ia vatu ai le tātou taulanga whaafitai le atua. I ova le atua whaafitai tele lava I lo soso ani mai. Nā le upu le I o mātou whaalongo iai. Ia whapena na tutu la au pēa I lo wanganga. Whaamanatu pēa I lo wanganga. Whaalau tele atu pēa I lo wanganga. Ia o tangata mai mātou umalava le Faugagana o le Malo Isaraelu o upu mau whetalinga ne tui na atu I au taitai. O au tupu le ia mau tangata. Ai mesi o was taulanga ma mea umalava. E au ngā fo I mo I mātou o Isaraelu whaaleanganga. O I mātou o tangata whaaleanganga no mātou wali. Ia mātou loa le tāua o awhionga. Whamanuia I mātou uma, manuia le ala leo, manuia Pastor Mike. Mai se foi o Sara ma le no fualo, manuia le onu e 𝚟𝚑𝚎𝚎𝚑𝚝. No fualo ma le 𝚘𝚑𝚙𝚎𝚑 le lofu tūnoa. Ia manuia niso ala leo, whamanuia le unu Isaraelu. Whamanuia Ereline ma le autatalo le maunga olive. Ai mai se le aipa ia o Isaraelu le ia Jerusalema ma au pā. Whamanuia o tangata anu, ma tangata siasi, tangata au mau. Mai e te talo ma foai ma whamanuia lo unu. Whamanuia le ia Samoa. Whamanuia tai o sio mantua tunu. Le ao le Malo, le Palemia. Ka peneta ma le Palemene e mese. Whamanuia tai uma lava o tai o e 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚎. Ia lo whangia. Ia whapenao na tele ma tene ni a nganga o tangata Samoa. Ele ngata I Samoa. Ai so se atunu o Iese Samoa. Whaolaina tangata uma o le nei larolangi mo le Malo. Ai mese o le tana le leia Iesu. Whamanuia ana leo uma, whamanuia o auna, whamanuia o mātou ainga, whamanuia le 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚎, le Prince of Peace. Ia manuia I mātou tutoe le nei vai aso le ia ma le nei aso I whiau mga aluenga o fuafuanga. Ia lo whangia e lo mana, whamangalo fo mātou se. Whamanuia le ana leo le Global Kingdom TV. Ia ngā le leila o whio mo I mātou. Ia na nāre mātou titalo e wala ia Iesu. Kia riso le mātou a li mo le mātou whaola. Whaafitai tele lau upu. Amen. Amen. Ia lo fatele atu ia te oe whaafitai tele lava I lo mafutaina o le tātou porokalame. Ia e mese o lo whaafonga mai. Ia I le upu a le li. Ia o ngā le upu a le atua mo tātou umalava. Ma tātou lava ia te au. Ia e pēnā fo I oe mai tātou. Ia le upu a le li. Ia whamanuia tene atu le atua. Manuia to e ngā le nei yaso. Ma le nei vai yaso. Tusa mane alofo le li I mana fuafuanga tonu tātou whairoa I e rewa fo ia I le taimi whapene I le auli e alofa tele atu mo oe ona o sua whapelo Iesu. We love you so much. God bless. Shalom, shalom.